Êvar baş temaşevanên hêja. Îşev em li bernameya diyaloga akademîk digel Kurdologeke hêja ji Polonyayê Dr. Joanna Bechanska em digel wê li ser kar û barên Kurdolojiyê dîsa em ê bipeyvin. Bi xêr hatî Dr. Joanna. Serçava gelek spas ji bo vexwendina we. Ez pir kêfxweş im ku dikarim bejdara ve bernameyê bim. Spas. Gelek spas dikim. Em jî bi salan e kar û xebatên te em dişopînin. Ez pir baş xebatê te dizanim û ji me re şanaziyê ye ku îro îşev tu digel me di diyaloga akademîk de di Çarpel Medya'da piştberê temaşevanên ku bêguman gelek nasên te, gelek hezkiriyê te henin ji wan. Em ê li ser kar û barê Kurdolojiya xebata ve ya li Polonyayê bipeyvin. Ne tenê li Polonyayê, bêguman li rojhilata Ewropa û Ewropa bi temamî. Ez pêşî ji temaşevanan lêborînekê dixwazim me 15 deqe bi direngî kirin ji ber meseleyên teknîkî. Caran çê dibe. Dixwazim çend gotina li ser Joanna bibêjim, tevî ku gelek binêrên me wê nas dikin. Joanna Bechanska dîrektora beşa lêkolînên Kurdî li Îrannasîya Enstitûya Rojhilatnasî ya Zanîngeha Yagelonê li Krakow û Polonyayê. Ew di navbera 2013 û 2018 de birêveberiyê projeya lêkolîna ya Ekîba ya ku bi navê meriv çawa dikare dengekê bibihîze yan jî dengek çawa tê bihîstin. Berdewamî û guhertina çanda Kurdî û rastiya civakî di perspektîvên postkolonyal de ku ji hêla navenda zanistî ya neteweyî ya Polonyaya hatiye dayîn dwar de kar dikin. Bi rastî ew proje ez di nêzik de dişopînim û xebata wan weke pirtûkek jî derket. Tiştekî pir hêja ye. Em ê îşev li ser vê projeyê bipeyvin biçek. Armanca ev proje û hedefên wî gihaştiye ku derê û vekê din em dizanin bi nêzîkî ji 10 salan zêdetir e Dr. Bechanska li Kurdolojiyê de bi taybetî hin aksentên wî henin, hin babetên ku wê zêdetir li ser kar kir û bi konsepteke nû, ez bawerim bi helwesteke nû. Em ê li ser van babetan bipeyvin. Joanna tu dixwazî em ê pêşî bi evkê dest pê bikin. Em dizanin ku xebata te dû warî de ye. Yekem yanî lêkolînên Kurdolojîkê de jî dezgehkirina, enstitûkirina ya karûbarên yani organîzekirina karûbarên Kurdolojiyê di her du warî de jî tu gelek karên bêhempa kirî. Em ê ji evkê karûbarên ve ew proje aniha gihaşte ku derê çawa dest pê kir behsa projeya dengek çawa kare bê bihîstin. Navekê xweş e, navekê balkêş e ji bo me pir girîng e ji bo Kurdan. Ji ber ku Kurd
بالده سالانه خازن دنگ وان وره بیستن لی گلو دنگ کرده تی بیستن آن نه امجور دست بکن. Gelek spas. Yani seruvena min bi Kurdan dibe ku 19 sal bere destpekiriye. Gava ku es li Moskowayê bûm min Kurd nas kirin û piştre bi wan re çûme Tirkiye û Kurdistanê jî û bala min kişand û min dev ji yani min di destpekî de majîstera xwe li bwarî edebiyata û çanda Rusî nivîsî li piştre ez çûm navaka da Kurdnasiyê hedî û sala 2004 min biryar da ku hewl bidim teza doktorayê li ser nasnameya Kurdî binivîsim. Min biçîkî Tirkî dizanî û wisa serûvena min dest pê kir û teza doktorayê min piştî 4-5 sal kedand û li ser nasname û wêjeya Kurdin Bakurê Kurdistanê. Bû piştre sala 2011 ev bûye pirtûk lê bi zimanê polonî hatiye çapkirin li Krakowê. Ji bilî min li Krakowê çend mirovan ciwan yên din hebûn ku Kurd bala wan kişand û ji me re pir girîng bû ku em rîyeke peyda kin ji bo ku bikaribin lêkolînên xwe berdewam bikin. Lê rewş zehmet bû pere zanîngehe kem bûn ji bo me cihê kar tune bû ta ku em bişuxulin û lêkolîn bikin. Loma lazim bû em projeyek peyda kin ji ber ku sîstema grant bûrs çêbû li Polonyayê û lê rekabeteke mezin e loma me çend car hewl da ev proje binivîsanda û çend car jî nebû daxwaza me hedî ev proje çêtir bû û di dawî de sala 2012 me proje girt ji bo 5 sal sala 2016 bû destpêk. Di destpêkî de em bûne 4 kes ez Renata Kurupiewska-Korbut, Krzysztof Lalik û Marcin Rzepka, piştre jî Karol Kaczorowski, ku civak nase û hevalekî din ji Warşovayê bi me re kar kir jî Artur Rodzievic û her babetên me cuda bû yanî ji ber ku her ji me di buwareke din kar dikir li bwara antropolojiyê an jî siyasetnasiyê an jî arşîvan û rewşen û dîrokê an jî civaknasiyê. Loma ew ji destpêkî de bûye projeyeke cîhûreng ji ber ku her ji me cuda bû û ew jî potansiyeleke ve projeyê bû. Ji aliyê din mesele jî gelek bûn ji ber ku projeyeke Polonî ne pir parên ne pir mezin bûn ji bilî ve ne hemû ji me re karibûn bi asanî biçin derve û lêkolînekî dirêj bikin
أزجي دايكا دوزا روكانم لما أو نكارم بجمكو روش زادا حسن بولا ما بر دخوازا ما بر بوكو أم لكولينا خو بردوام بكن و بروجين بروبلم ما تشار سردبون و داويدا جبلي نویسن جدا جداین کود کوارا میا الکترونیک چابونه و کوارن یندن یناو نتویی پرتوکا به انگلیسی هاتیه چاپ کرن Rediscovering Kurdistan's Cultures and Identities, The Call of the Cricket. و اف انجامک سرکی یا پروژه ما perspektywa ما گشتی perspektywa که پست کلونیال بو و ما هلدا لچند میجارن تایبت بنرن جبو من یا هرینگ رینگ بو پشتی کو من ناسنامه کردان یا نتویی لکولان د تزا خویک دکترای گوهرتنن اخلاقی د نوا چاندا کردی ده و د نوا جیواکا کردی ده بالا من کشاندن د دسپکی ده لازم بو جبلی لکولینا لکردستان لازم بو از جی بنگه ها تئوریک یا خواه آواکم جبرکو من باش او جیج من را نه آسان بو من باش نزانی افچا که دخوازم نشان بدم و براستی چی دخوازم نشان بدم لما او ریه که دور بو از کارم بجم لدسپکی دا از كتما بانجامك وأز لسر بطيبة لسر معنين تجاهن وكو شرف ورومات بسكينم كو بيامن تجاهن بشكي جودانه شرف قرداي دما بره مودرنيتي و يعني اما بين سربيات من دسبكده بو تگوت دسبكده بو تگوت دبي برنامه ده وكي جداتر از چه پرس من حاضر نکریه اما سپونتان بکن اما پرسا بلا وكي جبر پروژه من تبحث کر تخازم پرس چه بون سری من ده یک او اندامین اکیبه اکو ناویوان هجمارت از جیوان برهمیوان زانم او پرورده کردولوژی دیتنه یان تنه بشه خدا اوکن یعنی کردی دزانن پرورده کردولوژی دیتنه نه جبركو كوردولوجي فرا نينا وكو يعني دو سالن ها بلكو كردي دنافا بروغراما خوندنا ماستر هيكو بشكي زاده بويه حتى سالا 2010 كردي تنبو يعني بجك هبو سوراني هبو از دبینم دخباتی وانده گلک شوقانین بکردی هنه نویسکارن کرد هنن او چوا يعني نویسکارن کرد بشا من ده هنه يعني براستي یاکو کردی دزانی از بوم تاکو وکو نها امده آخبن هبالن من اوکاس باش کردی نزانن لا چند جوان دکارن بچکی بخوینن بکردی چند جوان شی دکارن بچکی پیف ببجن یعنی جی نجبو گلک جوان اوکاس لازم بو جبركو مثلا روشا
مسيحيين كردستان عراق جي حتى لكولاند لودرة بچك إنجليزي بس بو يعني جبركو أو نفيلولوجن وقت من قو إمكانتو نبو برا مروف كردي باش بخوينا يعني چنجوانجي تركين زانن انجي فارسي يعني بريان جدا جدا و اس جي كردي دزانم لما كاربم علي كاريا وانجي بكم بله وكيد انت بحث اوكي كرو بحث كوارا وكر ام ناوي بجن حتى او تشبو فريتولارا كرديكا ناوي يعني بكردي شلير يعني قل دخين قل دخين دقرين ها او شوابه بكم متافورا سر كرداوه او سمبول هالبجارتيه شما شلير يعني او وك معنى ينوى قلق بون يعني جي عليكي او نافه فريتيلاريا البوارم او هيدا سسالة 19 دا وكا كليلكا كرديكا اتيبو او كرنويا د ادبياتا بمروفن برسبورن روجاوايه كوهاتن روشلاتا نافين و لما جي بالكشكو او برسبور نافه كليلكا وك مروفن بياني نافه كليلكا وك كردي نشان دا جبرك او كليلكشي وك دكادا اهن كردستان تند دجي و جبما او بجيكي بكمان بجيكي مجازك بو يعني هرهن دكارن د كوفارك هجمارك يكم لسرفيك بخوينن ما تشاوا ذيك أفاكر له جي عليك دن من نخ دخوازا من أو بوكو ناتشتك الزاف جدي بقى كو بتشكي حفيف بجي جبركو أم مروفن بياني و چیکاس دلما دگل کردان هجی بیانینه يعني ام تجار نکارن کرد بن لما و لهجی وگوان مروبن برک و کلیلک دیتینه و ناوه و کردی کرنه بلکو دیتنا ما پرسپکتیفن ما جی علیه کی جداله بچکی راستی تدا هبجي لا يعني ابنه كوارك رهنه كريبو وك بيولتنك وهم لكولين همجي ورقرا ادبياتا كردي تدا تشابوي همجي هف بيذين يعني داناسينا كردناسية داناسينا برهمن كردي ويجايا كردي يعني وكا ايه داناسين جي هي داناسين لا او نوك يعني او مثلا ابكو ما خوستكو وكو دنگ مال برامجي با وبتشكي لكولينن ما پشکش بکه تكستل لكوليني بون لهجمارن كو نلكوليني جي هبون يعني شكلا وكواره جي هورنگ بون نكو تنيك وكولا نه تن كواره كي لكوليني بون كواره كي بتشكي برفرخ كو بسايا ام بكارن بكيفن كادا نفنتوي بچكي كو هركس دكاره
وره مالپره و روانگین ملکولینن ما بخوینه جبرکو او بپاره وکریش با هر خوندوانن یانا ناوی کوواری از دیسا بگرم سر ویا جبرکو تخازم هن تشتیندن ام سر بپیون ناوی کوواری کی هل بجارت؟ ده هل بجارت؟ اره شلیر ده تشتکی چوا سمبولکی چوا بکردان به روشا کردا ده جبرکو گاواکو هم دبین گولا شلیری تزانی گلک چیروکین وی هنن دناو کردان ده هنکا مثلا باورم ایرانی ده جیرا کربلا ده بیجن گلیر که کربلا یعنی وکا فستوانه حسن حسین اوکیه بوکاکو دیگری بوکاکو سریخ خوار کریه گلو او سمانتیکا یعنی ناوروکه که وسا بکا سمبولا کردایه یعنی او گلت کار امتکارم بدن سمبولا بکا سمبولا که کردایه از کارم باشم کو بلکو اره بچکی اره لا از سمبول گلک معنی نوشی دکاره هبه مثلا به پولونii nabyły szachownica kurdyjska u szachownica te manyje kutuje kuźbo satranci şahmat satranci ne var ya kutuya satranci ere لما وك جبركو روشا كردانجي وك لستكا ساترانجان جبو چاره سركرنه جارناجي تر زحمته لما يعني من نتنا مجازن كردي تداغره دا جبركو بركو من جي مجازن كردي او كاس ناس ندكر من تنزانيكو او وك رنجن وكللك كردينه لسر اها كردستان هي كومروفن بياني ناو وكللك كردي كرنه بالكشه او كبپولوني كبپولوني او وكو كوتويا ساترانجان كردي كو اوجي معناه كتايبت هي لما يعني ياكو بلا من دكشنجي الدنيا جلوبال جي كوم زمانا جدا جدا بكارتينن هر زمانك مجازك خواتينه دقل بيفن خواه و كوكاوان بيفانيا چاندي دناف جواكده و اوجي پربالكش دبه جبركو ام دكارن وك كونتكست كنو بسايا بأفرين لما جي اف كوار بو پرزماني نتنا بولوني نتنا انجليزي نتنا كردي روسي جي تدابو و يعني جبركو اونلاين هركس دكاره داونلود بك و بيكو پره بده لما نگرینگ بكيجان زمان بيك بيان دوبن يعني او لا بگومن نورمال كباره که جدي نکاره وسا بدومه او لما او بچکی كباره که جي عليه كي اس بلکو از باشم بچکی جبو ما جبو لکولینا ما جوک مسافه که هبوكو ام نكو باوريا ما هبكو ام تشتك مازن أواكن يان لبكولن يان بر تايبت كو بالكو وك اف كوليلك دسبكي دا تشتك بچوبه من او هجمارين او كوا امان بيجي حمويان من تاكد كريه يا راستي شوا من قوف 10 سال تاكد كما بتشتوى كارو بارين
ویداویجی یعنی تیوی کو تقیب دیکم گاوا کو ما برنامه او کی کر کو بترا ام بین باه سر بابتین خبات و بپیون باخفن من دوی او ده روزن داویجی دیسا من او کاروباری و بچکیو کر من دید کو گلک تشتهنن کو yani براستی از نو فیربوم gelek karobarê ve hene pir xebat vekiriye divê kovarê de jî gelek materyal, gelek makale, gelek nivîs, gelek vergerên edebiyata Kurdî û lêkolîn analîz henin. Lê tiştê ku ez dixwazim em îşev yani em bêjin aksenta sereke ya babeta me ya axaftinê be ez dibînim ku nêrînekê te li ser Kurdolojiyê heye ku piçek ji êdinan cudatir e. Tu dibêjî tu bi fikrekî, tu bi helwestekî ku Kurd bi qencî çawa ku kultura wan e, çawa ku nasnameya wan e di rastiyê de bi vî awayî nayên nasandin, bi xirabî tê nasandin. Bi şer, bi terör, bi koçberî, bi tiştên din yani ew întîbaya, ew îmaja Kurdan, îmaja nasname û kultura Kurdî ne tenê li raya giştiya Ewropa'da di hemîn demê de di hin beşên Kurdolojiyê de jî bi rengekê çawa ku ew potansiyala kulturiya Kurdan derxe holê xebatên wisa nayên kirin. Xebatên wisa bi wêje, bi taybetî bi wêjeya Kurdî, bi kultura Kurdî, tu ser sînemaya Kurdî jî kar dikî, bi sînemaya Kurdî, ango bi alavên, bi wargehên huner û kultur û wêjeyê. Aksentê ve giraniya te li ser waye ku tu dibêjî Kurd bi şêweyekê herê baş rastiya wan di van baran de dikare derkeve holê. Ez dixwazim di vî warî de konsepta xwe bikî lewra jî tu wêjeya nûjen ya Kurdî tercüme dikî ve werdigerînî li ser van analîzan dikî em ê ser van analîzan jî bipeyvin taybetî ser berhemên Mehmed Uzun, Hesenê Metê, Jan Dost û Mehmet Dicle. Tu çi peyamê dixwazî bi van xebatên xwe di Kurdolojiyê de? Ya rastî di Kurdolojiyê de tu çi dixwazî bikî? Dixwazî Kurdolojiyê ber bi ku de biguherînî? Yani ez de fikirim ez pir baş fan dikim. Peşmergeyeke Kurdolojiyê ez wisa dibînim. Ne ez naxwazim bejim ku ez peşmerge me ji ber ku ez naçibim peşmerge. Em bibêjin, tu nebêje em okey. Ez baş fan dikim ku rewşa giran e û ku ew meseleya nasnameyê, meseleya tunebûna welêt û problemên civakî, problemên serekîne mirov dixwazin wan çareser bikin, dixwazin azad bijîn. Ez vêyekê fam dikim. Tene problem ev e ku ew gava ku em di nava edebiyat yani pirsgirêk ev e ku em çawa li ser van babetan biahivin û îro di vê dinya ku her kes girêdayî îşên xwe ne û jiyanên xwe ne ku çawa em dikarin bala mirovan din bikişînin ser
meseleya Kurdî. û ev ne tene problema peywendiya Kurd û dinya derve, le her wiha problema ez bawerim di nav bi taybetî li Tirkiye ez bawerim ku ji ber siyaseta Cumhuriyeta Tirkiye ya red kirine û siyaseta droyîn ew dîmena Kurdan di nava civaka Tirkî jî pir herab e. Ew an jî pir paşverûn e, an jî komûnîstin û terorîstin û mirov pê nebawere ku ew dikarin tiştek din avakin. Yanî mirovan Tirk jî nikarin vê yekê bizanin li cîheke ji ber ku cîh tune, dîkanin digel pirtûkên Kurdî pir kem in û dibe meriv bizane li ku ne. Li televizyonê pir kem dikarin Kurd bibînin. û loma jî wek partner ji bo avakirina dema were nabînin. Yanî ez niha behsa ev siyaseta redkirine ku Erdogan dimeşîne naxwazim bikim. Le beguman ev jî sebebeke mezin e ji ber ku me dît ku gava ku biçekî reş cuda bû, dengê Kurdan biçekî nezede le biçekî gihîşt rewşenbîrên Tirk jî ku piştre Erdogan hemû kirine hepse. Le di nava wan mirovan biçekî Tirk jî hebûn. Loma û ez dibêjim ku ew bi saya guhartinên salendawî bûn ku çanda Kurdî jî biçekî gihîşt guhên wan. û problem ev e ku Tu vê gavê gava dema çareser prosesa çareserkirinê de tê bîra min ti makaleya gotarekê pir piçûk nivîsandî bû lê têzeke pir girîng tê de hebû. Min ew tê bîra min. Tê gotî bû çareserkirin ne mümkün e eger bi rêya wêje û kultura însanîbûn yanî Kurd veke insani çawa ku xezaya wan, insanbûna wan, humaniya wan yani mirovhêziya wan heta bi rêya edebiyatê azadî tune ve dernekeve ortayê çareserkirina siyasî jî heman bêjî ne mümkün e. Te tiştekî têzekî bi vê awayî te ev kirî tê bîra min. wî sade fikirim yanî ev yek jî riyên çareseriyê ji ber ku riyên çareseriyê gelek riyên siyasî jî zav girîng in. Ez vê yekê red nakim. Tene problem ev e ku ew nasyonalîzm her nasyonalîzm vê yekê tîne ku em ji mirovên din cuda ne. Em taybet in, em cuda ne. Çanda me cuda ye, zimanê me cuda ye û ew meseleyê cudakirinê tîne. Le weku li ekolînên derûnî jî nîşan didin gelek cara ji bo ku em yekî ve bixwînin ku bibe partnera me lazim e ku em wek hevpar bibînin ku ew dişibe me ne ku tene cuda be. û weku em îro li ser me û Zîne Ehmedehanî bifikirin, armanca wî biya min ev bû ku ew vedeme humanîzm tiştekî wisa tû nebû. İslam bû wek dema modernîteyê ji bo ev dinyayê. Weku serkaniya zanist û
سرکانیا چنده جبو مروفن کو دخوند او جی بیامن خواست اسلامیتا کردی به زمان کردی بافرینه کو بجدار به و کو کرد جی بجدار بن دوه دنیای اسلام کو او بخوا وک باشی تدا دیت و خواده وک خواده کو دکاره جمروه جی حزب که کو بیامن دنوا اسلام ده تشتک تایبت جبر کن اف مروف دوه حزب جی خواده بکنه کو خواده جمروف لی دنوا مموزین احمد هانی اف هیه و بسایا و برهمه او چند اسلام شکل کردی تشتک تایبت و سرد ده و بجدار دبه و اشی دبیجم ایرو جمرا زده نتنه جدا بون او جی گرینگ راسته او زیاتر برکو جبو کردان لازمه جبرکو تاکو اسیمیلاسیون ام بسکینن لما کرد جبرکو گلک جارا جبو کردان دبیجن وی که نشانی حلقه خود دکن که ام جی ترک جی عربان جدانه لا اگر ام بچن دروه و جی دروه ببینن و بتایبتین خاک و ام همو لفه دنیای دجین که بوی دنیای که بچوک یعنی پرسیار اوه کرد دکارن چی بدن ما یعنی چا بجدان دجیانا مدالو ما او نتنه مسئله جدا بونه هروه ها مسئله بجدار بونه problem eve konuha dünya pırzgıreken ve geleken seroken siyasi her velatek gringi dedin juda bune u her velatek beçeki siyaseta juda bune didome velate min jî u dixwaze ji yekîtiya Ewropa pir juda be û ez tirsa me hene ku em وکو بریتانیا روژه دفجه یکیتی اروپا بردن کو از جپر هزناکم لی یکو بیامنش با مزده لازمه او رین بجدار بونه کو ام چا دکارن بجدار بن چی دکارن بدن هف تاکو جیانا مرنگ و رنگ به لما او جی بچه وك مسألة ك أجر أم دكارن أم نحاجي عليه كدن أم بنرن أم وكو سروكن كومبانيا كفيرمة كو أم دخوازن تشتك بفروشن أز دزانم أو نباشة بركو أم إيداليستن أم نكارن نخوازن چنده بفروشن لا إيرو سروك كومبانيا كو دخوازن تشتك بفروشه أجر ببجه هر جار کو پروبلمن ما هنه اف پروبلم هي کت نکاره بفروشه یعنی ام لازمه تشتک دیمن بگوهرن و جی علین جدا ین خوشک و استاتیک جی وراروله که گرینگ دلیزه جی برکو استاتیک نتنه بركو قبا كون دبجن چانت انجي هنر انجي جواني انجي استاتيك مروف دفكرن كو او وكو وكو كراسك وكو لا او نتنا كراسك نتنا هميلاندنا مثلا هميلاندنا هروها مسألة فكر وحيسة كو أم بكاربن بكافن هندور وأفكر وحيسة مروفان ناس بكن وراست قالك مروفان كورت
ياك او هذوكا داوي قالك كورجي جمنا دبجن او نراست ابناء شمنكو انسانيه تاخو بشكش يندن بكن بلا او بن وببينن لا او بفيك كارناك مهابن يعني ام لازم امشي بشكي لسرفيك بشغلن تاكو وك partner nişan بدن. Yani de çerçeve kazım cevabı meseleyi kuta tevekir çerçeve kedeynim naha tu başlani de nasnamaya da xo tasavvur heye xo ramin heye xo çava dibini heye o xo dan kabul kirine heye naha mesela duvarı siyaseti de duvarı nasnamaya da Kürt پر دخوازن خو بدن قبول کرن yani hatta anha siyasete Türkiye kuta bahs kir bitaybeti graniya kha daye jibo xo bide qabul kirin ji Türkara bide qabul kirin ji devleti ra bide qabul kirin nakir le ya rastî dixebatê te mesela ser vêjeya Kurdî da tu tiştek lûr dibêjî min ew pirtûka ku te nîşanê temaşevanan kir min ew pirtûk xwendiye bi taybetî pêşgotina te de weke edîtör divek pirtûkê de tu dibêjî ku yani ya baş mirov xwe bide pêşî diyar kirin bahsa pazarê kir yani ev firma çawa dikare baştir bifroşe heya em malên baş çênekin bi kalîte çênekin em nikarin pazarê de firotinê bikin mesela kabul kirin jî piçek girêdayî bibiye ku tu çawa bi kîjan alawan bi çî tu xwe dixwazî bidî nasandin ya rastî heyanaha Kürt bi kultura xwe ne tradisyonal ne jî nûjen bi rengekî baş nehatiye xwe pêşkeş nekiriye yani heyanaha ya Avrupa'da jî problem ev e ku ew manipülasyonên raya giştiya siyasî ku mesela bi terörê bi koçberiyê bi êdinayê ku tu gelek caran behs dikî Kurdan da jî yani zêde ku alternatîvên ew yani bi alternatîv bi alavên wargehên alternatîv ya kulturî xwe piçek zêdetir bidin nasandin tune gelo ew mesele çawa di vêjeyê de çawa ye yani di roman û nivîsarên edebiyê Kurdî da tu çawa dibînî yani di wan de jî ew daxwastin heye yani ew motiv ku binivîsînin xwe pêşî bidin naskirin berê ku em bêjin edebiyata xwe ew xwe ew baştir pêş bixin يعني أسبوارم موتيفاسيون هي ونفيسكار قواكو أسبوان را داخلم نتنا دستكي دا بسا كاليتيا نفيسا خوادكن و بسا شكلك افتشافك بكن بكماني اف نفيسكار ينكو اسبوان را داخبم او حساسيت چه دناوا سالنداوي و پیش بده چه و جمراجي هر وها رين ناساندنا چاندر رين رهنه کرنه هفتنا گفتگویان کو لسر چانده تکرن افراندنا پیوندیان و چانده دگل چانده دنیای کو ام دکارن تشت براورد بکن پر گرینگه یعنی او نتنه
ایش نویسکاران و از باورم کو کالیتیا ادبیاتا کردی به پیش وده چه گلک جارا جی برکنه ها مرو گلک پیون جی فولکلورا کردی جی هر من جدا جدا بکارتینن از دبینم جارنا پر زحمته ji bo xwendinê li pir balkêşê jî ji ber ku gelek zanist bi xwe jî tîne. Loma û giringî û bi taybetî nifşeke nû li Bakurê Kurdistanê pir giringî dide ev meseleyên estetîk. Loma ez tene ji bilî karê wan lazim e ev rewş yanî ev çawa te xwendin gelo te xwendin û te dîtin û eger em belku bikaribin ne tene li ser nasnameya Kurdî û serxwebûna Kurdistanê giftûgo jî çekin û lebele li ser meseleyên din yên romanan û Kurd ê çîrokan ew pir baş be û ez nebawerim ku serxwebûna Kurdistanê jî ve kem be belku بله بله یانا جبر کو وقت ما پر زود دهرکه و که آوه دهرکه و لی ام نهاتنا سر پرسین خوی او که اساس از لوما 2% به هورا دیگل هو بپرسم جوت پرسم یک گریدایی به اتیک ایدی گریدایی به استتیکا کتا بحث کرد اتیک دا چخوا دست بکر مثلا شرف و ناموس و نرخ و رومت اینکو کاتگورین یا براستی کلتورا ترادیسیونالن و دوی او بابت ویژه کردیا کلاسیک دا فولکلورا کردیا کلاسیک دا تشتین اساسینن تکسن شرفنامه یا ماخ شرف خانم کردستانی مستوره خانم و کسین وکوان یا براستی رومت و شرف میران و میلکتیان و نرخین کرده توزانی بر به پسنداری بر به خوشی او دکن تینن روژه به دوی ناوری دا از بحث من مستوره خانم کرد من پرتوکاویا دیروکا خاندان اردلان من ترجمه کریه و روژه و چاپ ببن و داویه جی من دید کو یعنی او تایبتی ده هلبستین خدا پر ده وکا ستیلا ادبیات فارسی ده چاواکو شاهان و پادشاهان او دکن او جی میرو او کان به نرخ و رومت و شرفا ترادیسیونال وانا دهونینه لد ادبیات نهاده وجایا نوجنده او بابت چوایه گواکوت بحث استتیک کرد برکو جارنا استتیک و اتیک توزانی استتیک یا کاتگوریا یا اساسی یا مدرنیته ایه لی گریدایی ببه از خازم تشتکی بپرسم تا بحث پوست کولونیالیزم کر حتی ناوی او خبات واجی وکا پوست کولونیال ایتی ده لی روشا کردان هید کولونیال ده یعنی تو چوا تایدی یعنی گواکو بحثا او اتیکو استتیکو ده چارچوا پوست کولونیال ده ابلیکی لور من لیکولینا ته سر هر چار و جوانی کرد نوجن من خواند بله لور یا راستی بتایبتی جالی محمد زون و حسن متی و جان دوست و
او مسألة بوست كولونيالي يعني أنبجن او إلمنت مولتي كولتورال و بوست مودرن ميتا جالي وان باشتي هوناندن ل او نویسکارن کرد پرورن يعني نتوى پرورن به وجه قانوني یا نتوی هيا لبابان لقوا كو او نویسکار كده او نتوى پروری او وجه قانوني یا نتوی تنبه گو بتایبتی وره و پوست کولونیال و پوست مدرن او کخا بکار بینه بگمان لترکیه آنها نویسکارن گلک بسهنن يعني کرد که دنویسینن پوست مدرنیته دنویسینن یعنی جی امبجن لسر جداتیان دنویسینن لسر تشتین هترودوکسال دنویسینن لی تشتکی که وکا قانون نتوی و مشترک بکه او بش بکه او کن گریدایی بن ناسنامه نتوی یا کرد بکه پر جاران مروف وی نابینه وی تشتی نابینه دوان ده بگمان او بابتین که تو بحث کریه او کسین که تو بحث کریه آفتارین که من ناوی وانگود دورده او پروبلم تنه او لورده او حتی او بکار آنینا متود پوست کولونیال و پوست مدرنیته خدمت قانون وجهی یا نتوی دیگه ادبیات محمد زوندا جان دوستو و کده جبو هر کسی که پوست مدرنیته بکار دینه ایرو زمان کردی ده وجه کردی ده او تش ام مقابل ام نکارن بکن تو سربیا چه ده فکری؟ سرکی دوست بجم که جبامن مثلا اخلاقی و استتیک پر گردایی هفن جبر که اخلاق پرسیارک چاوا چا از بجیم ده پرسه او پرسیار اف چاوا پر پیوندی دگل استتیک هیه ام چاوا مثلا رياكو ام داخفن دكاره ب تسيرك پر جدا جدا دده مراوندن ام چی پیف ام بکارتینن چی دنگ ام بکار بینن لما اف پرسا چاوا پر گردایی نتنا استتیکه لهروها اتیکه و از بنجاها لكلنا من تجاها هيالا أخلاقي بو كو مارتا نوسباوم فيلوزوفا أمريكي لسر وقالك مروفندن شي لسر فايكا دسكينة كو بچكي جمرا عليكاره كو أم دكارن روشا مروفندن وك خيال ببين وبسيوه جوان بچكي فام بكن زاده فام بكن دو از ادبیات کردی یا مدرن شی یا نفش نو بلکو از کم دزانم لا از همو بر همان کردان و گردایی مثلا یا ناسنامه و سرخواه بونه دبینم تنه برین جدا جدا اگر نویسکارن بره برکو راست و پرزو لسر مسئله سکینن و یعنی توشک تو نبوکو برهم لسر ویکیه لنویسکارن نو جارنا و بابت برکو بچکی ود شرن لمس ارمانج نه بشرطنه ارمانج دیسان او پرسات چاوایه ام چاوا لسر ویکه بآخذن و اف فرما اهافتنه فرما برهمان چاوا دکاره فکرن ما لسر جواکا ما لسر کردستان ما بافرینه مثلا اول و از ربدي من از داخویانی که بو تماشاوانان بجم گلی تماشاوانان اما داویا برنامه دا نیف ساعت اما پرسو برسوان او بکن یعنی هون دکارن برسوان خواه بنویسینن او پاشه
رژی هوالن تکنیکی و بینن سر اکرانی یکویک لپشتی که او کاخا یعنی اخفتنا خلاص بکن پشتوی ام بالا خبرن برسوان. بله ببره یانا. اوکی یعنی یکو من خواست ببیشم اوه یعنی جبو من او پرچکرنا جبو مدرنیزم پست مدرنیزم او چوا چی گردایی جواکه و نتویه و چی گردایی استاتیکه بیا من او بچکی ندجیدایه گلک برهمن کو دشبن تن برهمن استاتیک کو پرسن استاتیک تدا یا هری گرینگن لدیسا جی بسایا وان پرسن استاتیک جی گلک مجارن اخلاقی جی درد که بپش کو ام لازمه ام لسروان بفکرن او روشا پیشکش کرن وان یا استاتیک یا جدا یا تایبت یا کو بلکو ام جشاش دبن گلک جراجی سرکانیا وان فکران و لاماجی بالکش و لاماجی تشتک نو دکارج مرا بین. بله یوانا ده خبات انت بالا من تشتك تكشينا سر ويجايا نوجان بتايبتي يا سر احمد خاني دا جيتا او كريا سر مسألة دين هترودوكسال يا كردي ازيديتي يا كاكي يا رساني رياحاق تو ورد بنيكو د ویژه نوجن یا نتوی کرد او بابت پر گرینگن تو گرینگیه که ددی گلو دما انالیزن وان دکی مثلا مار مثلا شیطان مثلا جیان پشت مرنه دوالیته یعنی دوبندیتی دوالیزم تا او کریه بتایبتی تا جبو ویژه محمد وزن گوتیه کو یعنی و مثلا جیان پشت مرنه وکا متافور بکارانیه کو یعنی جبو رنسانسا کردی یان هشیاربونا کردی او تش د ویژه پولونی دا جی یعنی د دما هشیاربونا نتوی یا پولونی دا یا آواکرنا ناسنامه یا نتوی یا پولونی دا جی المنتن اوسا حتی یا از کارم بجم مانی پاریزی یعنی مانیکیزم او تشتا د ویژه ادبی پولونی دا جی هاتیه بکار آنین تدکاری یعنی ویژه نتوی کردو یا پولونی ام بجن دوی باری دا مقایسه برانبری هاو بکی مثلا دوالیزم فرا از نکارن بجم کو زدن انجی که رولک گرینگ دلیستن دگومان دما رومانتیزم انجی مدرنیزم دستکا سلابیست او موتیفن جدر وجی هاتنه جبر کوبالا مروان گلک جرا لسر ولاتن دور و چاندن ولاتن دور و رشلات هبو لوک مجارك تايبت مانیخیزم لنوا چندا پولونی از نکارم بجم کو زده خود بود مثلا میسکتکویچ دا هیا سر هرموزو اوک نویسان دیه سر هرموزو آریمان او د چارچوبه میجارن رومانتیک از بجم دناو همو اوروپا دا پر پاپولر بو
يعني أو مثلا لهنجن جران كو لهنجن حراب كو بلكو جاليه باش تن بشيامه كو أم جنوبة كو أم دكارن روخه ويا جران پیدا بکن لا از نزانم گلو ام پردکارن و یک گردایی روشا پولونی بکن زیاتر تشتن کو دشبن هنا بگومان جبرکو او موتیفن ناس نامه سرخواه و تونه بونه آزادی و شورش اف بونه مجارن ادبیات پولونی گلک جار و هر نفشه کنو بریه که جدا وان مجاران انالیزه دکر و برسیون خوین جبوان مجاران آنی لا أو مشاركة بشكل وك درياية لو ما أزنكارم نها تشتكى ثابت بجم جبركو تشتكي مشترك كاس ببجم أما tabii أو بشكل فرقاوي هي يعني بولونيا جبارم چار جارا de parçekirin led avakırna neteviya Polonya'da yekkirina perçeyan evka serekeye yani iddiala serekeye yani yekbuna Polonya'yı vakidin Polonya bavarım veka naverok veka nav de vate zozan ne var ya zozana yakını zanım biraz Kürdistan'cı velate zozana ya zani le elbet jibo nasnamaya neteviya Polonya din roleki green playze بسر اساس الدين او ناسنامه نتوی تی آواکرن دور دا فرق که مزن دناورا کردا و پولونی دا هي لی من خاصر او مسألة رومت او کا كلاسيك دا ادبيات كلاسيك دا و گوهرتنی بی لسر ده وجه نوجنده هندشتانا ببیجی زیدتر لی ام دکارن اگر تشت دن تنبتو بیجی ام دکارن اوجی بکن ام تو لبری ها ام دکارن دست بپرسین تماشاوان انجی بکن اگر هبه پرسکه بله ام معناهات ام سروی مسئله که سرحد پاپیر پرسکریه دجی خدایه ام که خاشن کو پشت الکساندر جبا نها کردولوگه که دن یا پولونی هیه من دخواز دکتر یانا بوهنسکا برسیا دیروکا ملت کرد و یا پولونی دیگل گواران دا دشبنه او پرسکوم او که کرد ولاتی وان پولونیا جالی روسیا و آلمانیا و حتی پرچکرین و بندسکرین زمان پولونی حتی قدقه کرن اوان یکان چقاس تسیر لوی کرد دا کل سر کردولوژی بخبته کرد دویج دیروکا پولونیایی چه فیر ببن او ده خبات او که مدى هبو يعني قالوا الكسندر جابا بخواجي چما او قاس خواجري داي او كيكر بكردا بكاروباري كردا كر بيغمان لور بكا او تشتكو منغو يعني كو روشا كردا و بولونيا دشبيان هاوي غاوي برسا كيكسر حد بابير هوا يوانا تو چي بيجي در حقاوي برسينا يعني جي عليك
دشبهف لا جي از بجمكو بفكرة من ياكو هركز دفكرنكو او دشبهف بريان جدا كوبالكونا او كازلالل بقالك طيبت من دي نحل كوبالكو جي وقف اف مسألة يا شرف كوس للسربيك كومن للسربيك السكيني لا از تشيكاس ديروكا بولوني جمنرا سبب بوكوز بكذم مسألة يا كردي از باورم كو نزدش بركو از همو جيانا خواج جي ديروكا بولوني اف مسألة شورش ريفيام و إيروجي دريفم و زاده دكادا كردناسية دناخوازم لسربان بابتان زاده بسكينم از جي نتنا بولونيمة از نيف تاتار نيف بولونيمة و جبومن بسرخوبونا ولاتا چبونا دولتا سربخوه و همو بويرن 6 سالا بیست او وران کریه که مزن آنیه کم نتوین کوورا هبون بره اف ولاد پر زمانی پر چندی هبو اونها تنه پولونی دزانه اونها بنتسیرا پارتیا نجات پرستان دیه لما از بتایبتین هان نکارن و نخوازم و یک ایدئالیزه بکن جبرکو همو کم نتوین دن کبراهنه اگر مانه اسیمیله بونه زمان زده نمایه چندن تایبت وکو چنده یهودی هاتیه وران کرن نبه دستن پولونی بجی پولونی جی آلیکاری آنی نج بوه که بچکی لما از نخوازم و اف دیروکا شورش و سرخوبونه ایدالیزه بکن جبرکو از دفکرم کو او سرخوبون جي يكا تشتكى لا بسايا واجي بروبلمن جيواكي نفرت ناف برامروان ناچه يعني سرخوبون همو بروبلمن مروان چاره سر ناكه وكو ام حال بولونيا دبينن جي دفع ولات ده قالك مثلا جدي هنا بقومان كيف هوشم كو إيران مجبورم زمانك دن فاربم المكتبة لدي ساجي تشتاق جوا برچاندية وولات هاتي ونداكرن و نكار ورا زين ذكرن جنوبه. اره چه مخابن اوروپی هن ولاتین اوروپی هن تویکو ببن مدل جبو ترکیه لیجن ترکیه ویداوی فرد بن تک نتویتی تک هوموژن کرنا او که مخابن او پروبلمه که دمامه یا نهایه لی پرسک دن هبو یعنی باورم تو سر تلفون نابینی از شتر بخینم جه سونریزه دنباش که کشر و خانم یوانا ببورن خانم یوانا نخواندمه گلو او دکاره نیری نخواه سر وی پرسی بومه بیجه کرد چیه کیه فاکتورین که کردان جفارسان جدا دکت چنه بیاته از حتی ایران از نزانم کرد کینه از جی پرسیاره که وسا جی دروم آنجی برکن نروم تنه هر جار برسیون جدا پیدا دکم جارنا برسیون باشن جارنا جی برکن نباشن
از بلکو از نکارم جی به آسانی و دنوا 2 دقیقه بجم بیامن فارس و کرد چه جدانه یعنی هر ملتك هر زمانك تایبەت مندیان خو دەخەوینە ji bo min çanda Farsî biçikî wek çanda saraye yanî çanda klasîk û çanda ku bere li tegehek hatiye bikaranîn çanda bilind û pir bi standard e û Kurd ne wisan e û ji ve sarayê û ji van standardan biçikî azad in ji bo çend ji wan ew mesele ye ji bo çend ji wan ew wek potansiyel e ez jî wek potansiyel dibînim wek pirbûna zaravayan ku belkû em zû bi zû nikarin xwe fam bikin le ji bo edebiyatê sirkaniya dewlemendî ye eger xwendekar dikare vê yekê nas bike û fam bike le wek mirov çi bejim ew gelek Kurd jî li Îranê hene belkû çend ji wan jî dişibin farisan min mirovên wisa didîtin loma nikarim bejim ku tişteke macîk heye ku ji wan her du helk ji xwe cuda dike ez bawerim di her car meseleyeke şahsî ye îndivîdwel e û ez wek bersîveke giştî naxwazim bidim ji ber ku vala ye bersîveke wisa vala ye Pirsên Sunrise ev dike berdewam e duyem dîsa girêdayî bi vê pirsê ye anegorê zanîstiya genetîk di nav wan kesên ku bo xwe dibêjin Kurd kesên ku horî, mîtanî, gûtî, medî û hervekê din hene dema mirov Kurdî û Farsî dide ber hev kîjan ji wan nêstirê zimanê resen e Na bibore ez li ser genetîke û koka peyva Kurd nahebitim loma jî ne pirsporim di vê mijare de mehabin nikarim pirspora hemû mijaran bim biborîne berê pirsên din tune bin em ê belê Enver Karaxan dizanî nivîskarekî Kurdê bi navdeng e di edebiyata her milletî de kategorîzasyonek heye û meriv zane kîjan nivîskar temsîla kîjan bizava edebiyatê dike gelo yana dikare de edebiyata Kurdî de qala temsîla wan beşan bike ez nebawerim ku em dikarin kategorîzasyoneke wisa çekin gava ku min edebiyata Rûsî dixwend me her car digot ku kategorîzasyonek ji bo nivîskarên ji reze ku ne zêde baş in û em dikarin van kategorîze bikin le Pushkin Dostoyevskî kes nikare kategorîze bike zêde loma jî ez çawa bejim yanî ya ku mirov
نویسکارن کرد جی خواره جدا دکه بلکو بابتن وان مجارن وان کس هنه کو زده لسر الهام جی زرگوتنه دیستینن و ام دبینن کو جبو فام کرنه وان زانستن لسر زرگوتنه جی لازمن بچکی مثلا محمد دیجله کو من چیروکن وی ورد گراندن پولونی وسایه و جبو من لازم بو زده تشت لسر زرگوتنه کردی جی بزانن کس هنه کو لسر دیروکه دشو خولن له هر جنویسکاران جی بر کوریا جی بو ادبیاتا دنیای وکریه جی بو الهامن و موتیفن جدا جدا جی به ادبیات تینه اونها کاتگوریزاسیون نه حسانه اونه از من براستی من کت پێویستیە وە نەدیتیەک و ئەس کاتەگۆریزە بکەم وەک منگۆ هەر جار ئەو پرسا ئەو مژارن خوێندنامە بەشە ئەدەبیاتە رووسی تەبیرا من و کاتەگۆریزە کردن ji bo nivîskaran jî rezek ku lazim e ku bi asanî em dikarin bejin kîjan tevgere. Yani ev pirsa Enver Karahan tiştekani bîra min belkî yani kategorizasyon yani em bejin berê modern yan postmodern yan netewî belki em bêguman mirov dikare bike lê jê zêdetir gava ku tu wêjeya Kurdî li ser wêjeya Kurdî kar dikî û li ser her çar parçeyên ku wêjeyên her çar parçeyê Kurdistanê kar dikî li ser ya diasporayê kar dikî li ser wêjeya Kurdên ya Sovyeta berê te kar kiriye eger di vî warî de beramberî hev bikî çi dikarî bêjî yani wêjeyên ku parçeyan da çêdibin diaspora da çêdibe di êberê li Sovyetê çêbûn. Wêjeya Kurdin Sovyetê bin tesîra sosrealîzme bû. Li dîsa jî wek sosrealîzmeke Sovyet Rûsî nebû biçekî cuda bû. Ew nivîskarên Başûrê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê wekû ew realîzma efsûnî bikartînin ku li edebiyata Bakurê Kurdistanê kemtir e. Le ew sinoran di nava dîsa jî ew realîzma mesela Mehmet Dicle ji carna dibe wekû realîzma efsûnî biçekî. Yani sinoran di nava van tiştan û ji ber ku belkû ez niha ji ber ku li ser mijaran û peywendiyên û bikaranîna zargotinê di çanda nûjen ya Kurdî de hebit miloma dibînim ku her parçe giredayî ve yekê ye û rast e fark teda hene her nev jî biriyeke cuda veke bikartîne li dîsa jî yani lekolîna min ne ew kes ne li ser ve mijarek ku ez parçeya Sovyetê ji parçeya Tirkiyê ji parçeya Îranê cuda bikim û berawird bikim. Yani tu car îşeke wisa bala min nekişandin belkû Kurd dikarin vêke zede û çetir bikin û ji wan re jî balkiştir e belkû
ji ber ku nasandina hevdû ez hal bidim yani wek di du çend babetên xwe me û nikarim bi taybetî niha di nava çend dakîkeyan de ber ku eger min mekaleyek binivîsanda ber ku çebûba le niha di nava çend dakîkeyan باشه nikarim برسکی کو از تو تکاری تا علاقدار دکه و تو تکاری برسواوی بدی بلکی تکارم بیجن برساداوی دوان 10 سالین داوین ده کو تا به کردولوژی مجولداری و تا خباتین گلک اینتنزیو دینامیک تکر تا گلک تشت دانی گلک دناو کرده دا گلک تشت بون یعنی مثلا تو حلب چته بیرات انفال و داوی بویره شنگالی به ازدیان داوی روجاوا شری به داعش شری پشمرگه و داعش رفراندوما کردان پشرا مثلا کرکوک گلک کوچپری کردن روجاوا و اوکی تو چی دبیجی وجه کردی دیگل وان بویران ده شوا چه دبه دشوپینه دکاره وان بویران بین روژه و بهونینه به ادبی پشکش دنیای بکه دوی واری دا کماسیه وی استاوی تو baş dibini, ter dibini yani kafi evdike gelu ter dike nivîskarên Kurd pêvistiya ku divê bicî bînin divî warî da elbet edebiyat min carekê de bi bûyerê wek rojnamegerî nîne yani edebiyat jî karên lêkolînîk akademîk jî divê çek wext cêre divê lê تبي بيا او حافظايا ما قالوا كتا ويجي ez bawerim ku beguman ev yani ez bawerim ku mijar tune ku ne hejayê edebiyatê her mijar hejayê edebiyatê tene her car pirsyar çawa derdikeve hole ji ber ku nebese em li ser bûyerên trajîk binivîsim ta ku berhema me pir bi qîmet be yani ji ber vê yekê tene ji ber bûyerên trajîk em nikarin li benda serkeftina edebiyata me bin yani her car ew pirsa çawa û bi çi şekil çi re ez dikarim bi çi zimanê ez dikarim behsa van bûyeran bikim dema da wî min ev pirtûka bi îngilîzî xwend ya Bahrûs ku boçanî ku li ser çûyîna wî ya Avustralya û mayîna li kampa li wir û ev jî bi rêyeke WhatsAppê hatiye nivîsîn û şandin û wergerandin îngilîzî bi îngilîzî çap bûye yanî ji bo romaneke serûveneke eceb berhemek ziman diguhere û bi WhatsAppê te nivîsandin li dîsa jî wek berhem balkêşê û ev rewşa trajîk balkêş nîşan dide û ew jî beguman ne tene rewşa Kurdan e beguman jî ew meseleya Kurdî te de heye û meseleya serxwebûna Kurdî bedewletbûna Kurdî lama ez karim bêjim ku Kurd hewl didin
وەکژی ڕۆمانە جاندۆست لەسەر کۆبانی ڕۆمانەکە باڵکەشە ji hundur ve jî kobanî ji me ra nîşan dide belkû jî aliyeke din newek raporên mîdyayên Rojavayê Ewropa le gelo tere nizanim biya min na ji ber ku le vira jî mesele jî gihandina wilatin din ku merêv bixwîne li derve û wergerîne an jî rexne bike an jî li ser vê ke binivîsîne mesele ev e gelo ji bo Kurdan tera Kurdan dike ez nizanim ji ber ku ez ne Kurdim û li Polonyayê dijîm lema nizanim dive Kurd bersîva we bêjin. Ne tera Kurda jî nake tera dunyayê jî nake girdayî bi vê em ê bi vê awayî xilas bikin di doyê meha îlonê pênc saliya mirina alan Kurdî bû ev ê ku di peravên ava Egeyê de berî 5 sala hatîbû xeniqîn û di destê jandarmeyekî Tirk de wêneya wî bû di dinyayê belav bû û demekê kin însaniyet rewşa Kurdan gelo nizanim yani bi vê wêneyê rewşa Kurdan hezir kirin tu çi dibêjî alan Kurdî hate jî bîrkirin yan di hafızaya raya giştiyê ya dinyayê de alan Kurdî weke sembol ya rewşa zarokên Kurda gelo vê jîndare zindî ye yan ne? Ez bawerim ku li Ewropa gelek weneyên wisa hene wekû alan Kurdî lema gelo ev tene sembola zarokên Kurdî ne na ew sembola hemû muhacîran bû ne tene Kurd gelo hate jî birkirin ez ere û na ere ji ber ku gelek weneyên din hatin ser û lema jî dem jî derbas bû yanî problemên nû jî derketine hole û na ji ber ku weneyek taybet bû û li ser wek motifeke hunere li ser kolanan hatiye bikaranîn lema zêde li bîra mirovan maye li gor weneyên din. Belê belê binêrin hêja spas gotina te davî hebe em gotina te davî bikin em ê xilas bikin tiştekî bibêje heye yana gelek spas dikim ez bawerim ku dîtinên min jî dîtinên lekolînerên Kurd biçekî cuda ne le dîsa jî ez bi hevîya me ku hem ji bo çanda Kurdî îro hem lekolînerên Kurd pir lazim in hem lekolînerên bîyanî û lazim e ku em dengên hev bibihîzin û guhdar bikin lema jî gelek spasî ya we dikim ji bo ku karibûm beşdarî ve bernameyê bim û spasiya te mamostaya heja û ji bo berhemên xwe nivîsên xwe vebixwînin. Em jî spasiya te dikin û temaşevanên hêja em îşev li gel Yohana Bohenska rabûn me qasî ku ji me hat berhema wî xebatên wî nêrînên wî ser Kurda û Kurdolojiyê me ser wê sohbet kir
جارێکی din di daviyê de ez dixwazim bêjim ku yana xebatgereke girîng ya lêkolînên Kurdî ye û Kurd bi çi awayî di raya giştî Ewropa da di dinyayê divê xwe bidin nasandin li ser vê serê xwe gelek diêşîne û xebat dike ku Kurda bi şêweyekê cuda bi rengekê din çawa ku pêwîst e bide naskirin di wir de jî sîlahên wî çekên wî wêjeya Kurdî ye hunera Kurdî ye sînemaya Kurdî ye kultura Kurdî ye ji wê ye ku divê Kurd bi van sîlahan ne sîlahên din bi van sîlahan xwe bidin naskirin bêguman rûmet kultur nirx û ehlaq û estetîkekê girîng di nav Kurda de heye lê mixabin çawa ku pêwîst e ev nayê ew kirin nayê belavkirin û lewra jî îmaja Kurdan lewra jî întîbaya Kurdan çawa ku divê bi girêdayî bi nasnama wan nehatiye ev kirin em spasiya yana Boyanska dikin spasiya ve temaşevanan dikin heta bernameyekê din ya diyaloga akademîk bimînin di xêr û xweşiyê de. Kunete hembere kundemeye ke kutune sedmaleye gunde hembere kundemeye ke kutune sedmaleye Kunde krize buk te datune ev kundaji kharabe Kunde krize buk te datune ev kundaji kharabe Weyli mire Zerya mucu Bez khada Weyli mire Zerya mucu Bez khada
Hatımı zeriye bırakayım Beşikete zivestane Hatım zeriye bırakayım Beşikete zivestane Ah از درسمه وداتمه بکور زرا یک جیکمه از درسمه وداتمه کور زرا یک جیکمه کار خواده کسی نزانه از نصیب جانی کم کار خواده کسی نزانه آخ از نصیب جانی کم ویلی مینه سریامون تو از خدانه ویلی مینه سریامون تو پس خدانه حتم زریه برافینم بشکته زبستانه حتم زریه برافینم بشکته زبستانه